101 Dalmatiner. Cijela je priča započela u Londonu. Živio sam ondje sa svojim gospodarom Rogerom. Ja se zovem Pongo. Moj gospodar je skladatelj, a ja sam Dalmatiner. Prepoznat ćete me po crnim pjegama. Vodili smo strašno dosadan život neženja. Stoga sam, kada sam jednoga dana kroz prozor ugledao lijepu Dalmatinericu koja je išla u park sa svojom lijepom, mladom gospodaricom, pomislio da nam se sudbina nasmiješila. Zgrabio sam povodac i glasno zalajao. Roger je shvatio što želim i izišli smo van. U parku sam odmah počeo trčati u potrazi za lijepim damama. Ovdje hrtica s gospođicom, tamo gospođa s pudlicom, ali gdje su nestale naše odabranice? Na kraju sam ih pronašao, sjedile su na klupi ispod drveta. Povukao sam Rogera na tu stranu. Prolazeći pored klupe, ponosno sam podignuo glavu. Djelovalo je. Lijepa je gospođica podigla pogled s knjige, a kujica me pogledala sa zanimanjem. Samo taj magarac Roger nije ništa primijetio. Sjeo je na klupu i počeo pučkati lulu. Ne razmišljajući previše, zgrabio sam njegov šešir i ponio ga lijepoj gospođici. Sada će morati porazgovarati s njom. Ali je on, umjesto da iskoristi situaciju, rekao: Glupi pas, ispričavam se, gospođice. I samo to. Na sreću u akciju se uključila Dalmatinerica. Sad ili nikad. Vau, vau, zovem se Pongo, rekao sam. Vau, a ja sam Perdita, uzvratila je veselo. Ali Perditina je gospodarica ustala s klupe. Nisam imao vremena za gubljenje. Povukao sam Rogera za sobom. Kad je naletio na gospođicu, omotao sam povodac oko njihovih nogu i pljus. Joj, viknuli su padajući u vodu. Trenutak kasnije počeli su se smijati. Moj je plan uspio. Roger i lijepa gospođica, koja se zvala Anita, zaljubili su se. A poslije nekoliko tjedana napravili su isto što i Perdita i ja. Vjenčali su se. Od tada više nije bilo govora o dosadi i usamljenosti. Nastanili smo se u maloj kući blizu parka. Bilo je to idealno mjesto za dva nova bračna para. Naša je kućna pomoćnica bila Neni. Jednostavno fantastična kuharica. Život je bio lijep. Sve dok nas jednoga dana nije posjetila Cruella de Vil, stara Anitina poznanica. Ne varaju li me oči? Perdita očekuje mlade, pitala je s praga. Doći će na svijet za 3 tjedna, odgovorila je Anita. Obavezno mi javi, zatražila je Cruella. 3 su tjedna brzo prošla i jedne kišne noći Perdita je na svijet donijela štenad. Neni je išla ovamo onamo izvješćujući. Već ih je 5, 10 i to nije kraj. Štenad je bilo 15. Neni mi je donijela posljednje. Izgledalo je tako slatko. S naporom smo smislili imena za sve mališane. Perdita i ja smo imali pune šape posla. Kad je dolazilo vrijeme za hranjenje, morali smo odlijevati pravome jurišu. Bilo je prelijepo dok se nije vratila Cruella. Kupujem svu štenad, rekla je vadeći čekovnu knjižicu i pero. Nisu na prodaju, usprotivila se Anita. Cruella se silovito okrenula, poprskavši nas crnilom. Nećemo ih prodati i točka, uzviknuo je razlučeni Roger. Još ćemo vidjeti, zasiktala je Cruella i izjurila iz kuće. Užasnuta Perdita sakrila se sa štenadi u spremište za metle. Ne boj se, šapnuo sam. Nećemo dati naše mališane. Perdita je odahnula, s olakšanjem smo pošli na spavanje. Mališani su brzo rasli i uskoro su se na njihovim krznašcima pojavile
prekrasne crne pjege. Psići su se cijeloga dana igrali po kući, a uvečer su gledali filmove o pustolovinama hrabrog psa Groma. Poželjevši im laku noć, Neni je stavljala štenad u košaru. Nisam pospan. Nisam mami rekao laku noć, prosvjedovali su mališani redom. Na sreću brzo bi zaspali. Tada bismo Perdita i ja izvodili naše gospodare u šetnju. Jedne se večeri, kada smo se vratili kući, dogodilo nešto užasno. Zazvonilo je zvono na vratima. Neni je otvorila, uvjerena da je to Roger, koji je, kao i obično, zaboravio ključ. No, na pragu su stajala dva lupeža. Jedan je bio visok i mršav, drugi debeo i nizak. Mi smo električari, rekao je mršavac, i obojica su se progurala unutra. Kamo ćete? Povikala je Neni. Gubite se ili ću pozvati policiju. Uhvatila ih je obojicu za krajeve sakoa. Uspjeli su se brzo otrgnuti i zatvoriti Neni u ormar. Nakon nekog vremena Neni se oslobodila iz ormara i došla do strašnog otkrića. Košarica sa štencima bila je prazna. Psići! Kriknula je. Oteli su naše psiće! Rasplakala se. Kada smo se vratili kući, ispričala nam je što se dogodilo. Roger je s mjesta nazvao policiju, ali nije uspijevao objasniti o čemu je riječ. Ipak to nije bila obična krađa. Da, gospodine istražitelju, 15 malih dalmatinera. Ne, to nije šala. Bio sam očajan i nisam znao utješiti Perditu. Sljedećeg se jutra užasna vijest pojavila na prvim stranicama novina. Još jedna krađa štenadi. Lopovi pobjegli. Cruella je, jer je ona smislila taj podli plan, likovala. Horacije i Jasper su zaslužili odličje. Perdita i ja smo zaključili da se ne možemo pouzdati u ljude. Za vrijeme večernje šetnje pozvao sam u pomoć sve pse iz okolice. Vau, vau, uzbuna, oteta su nam djeca. Lajanje se pronijelo cijelim gradom. Buldozi, pudlice, jazavčari i mješanci ujedinili su se u dobru djelu. Vau, vau, oteti su mališani Perdite i Ponga. Vijest prenošena od njuške do njuške doprla je čak na selo, do ovčara pukovnika i njegovih prijatelja, konja kapetana i mačka narednika Tipsa. Prije 2 dana čuo sam cviljenje malih psića u onom starom dvorcu. Sjetio se narednik Tips. Provjerimo to, zapovjedio je pukovnik. Naredniče, za mnom. Prikrali su se blistavo osvjetljenom prozoru dvorca. Narednik Tips je skočio na prozorsku dasku. Točno, pukovniče, vidim male dalmatinere. Čuvaju ih 2 razbojnika, ali štenaca je puno više od 15. Pošaljite prijavak u London. Kada dođe pošiljka, započet ćemo akciju spašavanja, odlučio je pukovnik. Psećim brzojavom vijest je stigla do stanovite Doge, koja ju je prenijela Perditi i meni. S mjesta smo krenuli na put. U međuvremenu se u dvor dovezla Cruella. Što čekate, blesani? Hoćete da vas otkrije policija? Vikala je na Jaspera i Horacija. Ujutro hoću imati kože. Narednik Tips, pritaje na prozoru, nije vjerovao vlastitim ušima. Štenad je Cruelli trebala za krzno. Nije se smjelo gubiti ni trenutka. Čim se Cruella odvezla, mačak je šmugnuo u dvorac i oprezno se prikrao psima. Ne bojte se, spasit ćemo vas, pođite za mnom. Šapnuo je i, koristeći nepažnju razbojnika, izveo štence kroz rupu u zidu. Trenutak kasnije Jasper se osvrnuo naokolo. A joj, Horacije,
Štenci su nestali! Istrčali su iz sobe, ali je narednik Tips uspio sakriti psiće pod stube. U to smo se doba Perdita i ja dokopali dvorca. Na ulazu nas je čekao pukovnik. Za mnom, rekao je. Brzo! Uletjeli smo unutra u trenutku kada su zlikovci pronašli skrovište Štenaca. Raspomsala se bitka, ali gnusni otmičari pasa nisu imali nikakvih šansi. Nakon dobivene bitke, sklonili smo se svi u staju. Tada smo tek primijetili da je štenadi jako, jako puno. Nismo imali toliko djece, uskliknula je Perdita. Pažljivo sam prebrojao mališane. Uz naših 15 ima ih 84. Ukupno 99 dalmatinera. Nisam dvojio ni trenutka. Sve ih vodimo kući. Odjednom su se u staji pojavili Jasper i Horacije. Tada je u akciju stupio konj kapetan. Ritno je Jaspera tako snažno da je lupež poletio u zrak i sletio na zid. Još jednom, pali, uzviknuo je narednik Tips. Ponovno smo čuli zvuk udarca kopitom. Horacije je podijelio sudbinu svojega ortaka. Iskoristivši zbrku, istrčali smo iz staje i pojurili putom pokrivenim snijegom. Nažalost, zlikovci su se brzo pribrali i pošli u potjeru po svježim tragovima. Ipak smo ih nadmudrili. Sakrili smo se ispod mosta. Kada su se odvezli, krenuli smo dalje. Štenci su išli sve sporije. Bilo im je hladnije. Najslabije smo morali nositi. Na sreću susreli smo dragoga prijatelja ovčara. Sve sam saznao od pukovnika, rekao je. Odvešću vas u topli obor, odmorit ćete se. Krave su počastile naše mališane toplim mlijekom. Bili smo iscrpljeni pa smo brzo utonuli u san. U zoru smo se, na ovčarov savjet, sretno dokopali sela u kojem je stanovao njegov prijatelj, crni labrador. Štenci su se i dalje smrzavali i neprestano se žalili. Mamice, mokre su mi šapice, plakao je jedan. Više ne osjećam uši, cvilio je drugi. Upravo smo pretrčavali preko ceste, kada smo iznenada čuli zvuk automobilske trube. U šumu, brzo, potjerao sam naš čopor. Oprezno sam izvirio iza drveta i ugledao Cruellinu limuzinu. Uz cvilež guma zakočila je uz naše tragove na snijegu. Odmah za njom dovezli su se Jasper i Horacije. Cruella je vikala. Tragovi im vode u selo. Ja ću poći glavnom cestom, a vi vozite sporednom. Labrador nas je već čekao. Pronašao sam kamion koji vozi u London. U tom se trenutku pojavila Cruella. Jedva smo se uspjeli sakriti u Kovačevoj drvarnici. Tada sam došao na odličnu zamisao. Uvaljajmo se u ugljenu prašinu. Izgledat ćemo kao labradori. Dok smo utrčavali u kamion, Cruella, Jasper i Horacije nisu čak ni pogledali na našu stranu. Nažalost, na jedno od štenadi pala je s krova hrpica snijega i sprala ugljenu prašinu. To su oni, vrisnula je Cruella. Žurno smo utovarili zadnje mališane u kamion i naš je vozač krenuo. Morate ih prestići, doviknula je Cruella lupežima, a sama je pojurila svojim autom za njima. Munjevito nas je sustizala i pokušavala odgurnuti kamion s ceste. Osjetili smo kako nam se od užasa dlaka nakostriješila. Odjednom su iz suprotnog smjera naišli Jasper i Horacije. Naš je vozač naglo skrenuo i Cruellina je limuzina naletjela ravno na lupeški auto. Začuli smo strahovitu lomljavu. Lopovska se družina skotreljala ravno na zasnježenu riječnu obalu. Napokon su dobili svoje.
Konačno smo stigli u London i vozač nas je iskrcao pred Anitinom i Rogerovom kućom. Unutra je upala gomila crnih psića. Otkud toliko pasa? Viknula je Neni. Perdita se privila uz svoju gospodaricu, a ugljena je prašina počela padati s njezine dlake. Perdita, kriknula je Anita. Pongo, obradovao se Roger. Kada su nas očistili od prašine i točno nas prebrojili, Roger nije mogao doći sebi od čuđenja. Imamo 101 dalmatinera. Sve ćemo ih zadržati, pitala je Neni. Pa naravno, odgovorili su složno Anita i Roger. U čast tog velikog dana, Roger je skladao pobjedničku koračnicu. Budući da sada imamo toliko pasa, rekao je, moramo se preseliti na selo u veću kuću. Tako smo i učinili.